Maya pa oras kabalen. Kayan tabing mabilog o persaning GNN TV 44 Pampanga, mabiela rin makapanahon at lokal istoryang dapat yung abalo. Kapamilataning garantisado, kumpleto ang pambalansing informasyon. Orene po rin balita may kalap ngining Martis, January 7, 2025. Kaya ko po ibendigin to at iti in News Force, Pampanga. Magumpisa king darat nga January 12, ipatupad ng PNP ing nationwide gun ban bilang pamagsadya king alalan. Ayning report. Ipatupad ning Philippine National Police o PNP ing nationwide gun ban maniba January 12, 2025 bilang pamagsadya king malapit ng midterm elections king Mayo. Layon ning gun ban nga panatiling kapayapaan king panahon ning eleksyon. Lalam ning patakaran, matigik a pagbawal ing pamagdalang baril king publiko, maliban namo kareng opisyal ning law enforcement ta ating upaya o paintulot. Agpang king PNP, siguraduan dang maging masalese ing implementasyon ning gun ban, bang aywasan ning nanumang insidente ning karahasan na ating kaugnayan king eleksyon. Maging parti ning karelang operasyon reng checkpoint king mabilog a bansa bang asigurado ing pamanuki keti. Dake yung gun ban king mas malawak katakbang ning gobyerno bang asigurado ing seguridad at integridad ning alalan ngening banwa. Ako po, Patricia Mamangon para king News Force, Pampanga. Balitang tutuking balen, susunod. Epektibo ngayon January, asahang mitas ng contribution king SSS. Ay ning balita ng Patricia Mamangon. Pag-umpisa ngayon January 15, 2025, ipatupad na ng Social Security System o SSS ing 1% na pamagtas king bula ng contribution na ring miyembro at karelang employer. Ang makatuki king Republic Act No. 11199 o ing Social Security Act of 2018. Ing contribution, mitas siya king 15% nung nukarin 10% pakibata ning employer at ing 5% naman kareng empleyado. Ingaman nuang pamagtas partine ning tikdang gradual adjustment ning batas. May gumpisa king 12% inyang 2019 at bagya-bagyayang itas balang adwang banwa angga king mabutya king 15% ngening 2025. Libutad na niti manyaw siya SSS GSIS Pensionado Party List Representative at dating SSS President Rolando Ledesma Makasait king Malacanang na pansamantalayang isuspindi ing premium increase. Iya kanu makaapektong maragul king pondo ning ahensya amigtala ng 80 billion pesos sa panakitan inyang 2023 at 100 billion pesos inyang 2024. Ako po, Patricia Mamangon para king News Force, Pampanga. Balitang tutuking balen, susuyo. Papaganakaning city government ng San Fernando king publiko na balaw siyang papayiral ing 4-day compressed work week kareng office-based services. Ay ning balita ng Patricia Mamangon. Pasibayo ng papaganakan ng lokal na kapanibala ng siyudad San Fernando ngayon Lunes, January 6. Ing papatupad pa muri na apatayaldong compressed work week kareng opisina ng city government ating office-based services at transactions. Agpangking statement a pepalwaling city government, inga patayaldong compressed work week para kareng departamento at dibisyon ng city government of San Fernando manatili ang epektibo menibat inyang December 4, 2023. Mamasala na naman ng LGU na manibat September 2, 2024, ing City Health Office pairalyang amendment ang magtakdak king Monday to Friday schedule para kareng rural health units o RHUs at barangay health stations. Iti ing oras ning operasyon. Samantala, reng opisina amamya serbisyong pangkabulasan, social welfare, peace and order at disaster response, balaos la king regular a operasyon magumpisa Lunes hanggang Domingo. Ako po, Patricia Mamangon para king News Force, Pampanga. Balitang tutuking balen, susunod. Atin pa mga paling balita king pa magbalik ng News Force, Pampanga.
Wilbert Wisely po, naninindigan na ang gamot at pagpapagamot ng mga Pilipino dapat libre, dapat sagot ng gobyerno. Gamot mo, sagot ko. Muli, ito po si Manoy Wilbert Wisely. Panandamaning El Nino. Kung toro papali o mitatasing temperatura, daragul mo naman ing pamangailangan king kuryente. King daragula demand king kuryente asang kaning paning pamangamit kareng appliances kalupaning aircon, freezer at refrigerator. Asahan tamo naman na siguradong tuki ing kimot ning presyo ning kuryente amani batan king wholesale electricity spot market. Inya naman papaganakan ning Sfelapco kareng hanggang consumers ing paniguradong pamagbayo ning konsumo at presyo ning kuryente balang kilowatt hour. Manatiling makayantabe king kaya kaming Facebook page para kareng latest advisory. Beto nga paganaka, ibat king Sfelapco. Ako ay isang Anghelenyo. May determinasyon at dedikasyon sa bawat aksyon. Masipag, tapat at handang maglingkod. Sa oras na dapat. Makatao at may paninindigan. Malikhain at may inisyatiba. May puso para sa masa, handang protektahan ang kapaligiran. Para sa kinabukasan. Ako ay isang Anghelenyo. 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 Handa ako para sa lungsod. Buong pusong maglilingkod sa inyo. Deni pa rin balitang dapat tamong tutukan. Mita simbilang dareng pasahero king Clark International Airport inyang 2024 kumpara inyang 2023. Ay ning balita ng Patricia Mamangon. Ikuan ning Clark International Airport o CRK ing target na niti para king 2024. Kay ba't may kapagtalang 2.4 milyong pasahero, bita siyang 20% kumpara niyang 2023. King kabilugang bilang 35% domestic travelers, kabang 65% naman ring international passengers. Mitas mo naman ning flight operations king 29%. Aminabot king 19,221 flights. Ring domestic flights naman mitas siyang 56%, kabang ing international flights menikya king 12%. Agpang kang Noel Manangkil, ing CEO ning Luzon International Premier Airport Development Corporation o LIPAD. Ing tagumpening CRK, patunay mo kanun ning dedikasyon da rin tao at king gulot ning operasyon ning airport. Inyang 2024, kinilala ing CRK bilang International Airport of the Year Philippines, king TDM Travel Trade Excellence Awards Asia. Uli ning kayang serbisyo kareng pasahero at ambag king industriya ning aviation. Balaos na namang papatupad ning CRK reng takbang kalupan ning Minimum Performance Specifications and Standards o MPSS ating regular audit. Ibat king Airports Council International o ACI bang asigurado yung kalidad ning serbisyo at operational efficiency. Bilang miyembro ning ACI, kabilang ing Clark Airport, karang migit 2,100 airports king mabilo gayato, abalaos apasik na nga ning koneksyon ning Pilipinas king local at international destinations. Ako po, Patricia Mamangon para king News Force, Pampanga. Balitang tutuking balen, susuyo. Kaya katamong pakibaluan ng bili ng panahon king lalawigan, kilob ling 24 oras. Sa lukuyan, alang akakita na numang low pressure area o bagyo kilubat lual ng Philippine Area of Responsibility. Makanyan man ng Northeast Monsoon o Amiam yang mamapekto king Northern at Central Luzon ating paminsan-minsan na pamanuran. Ing shear line, panamdaman niya king bandang Visayas at Mindanao ang makaranas namang mga sikan a pamanuran.
Kabalen maging parti kakimpa magbalita ketiking News Force Pampanga. Nanumang kaganapan, isyo reklamo king kayong lugal, malyari mong ikwento ay sumbong kapamilatan na rin numero may yakit king kayong screen. Malyari mo namang mag-post king kaming Facebook account. Panalakaran ng News and Public Affairs Team ng GNN TV 44 Pampanga, ingadinan kayong mata sa kalidad ng lokal na pamagbalita bilang panatang serbisyo ka rin sa Blang Kapampangan. I'll venue lang aning Martis, Remekala pa istorya, ketiking probinsya. Yaku po'y Benny Ginto at ini ing News Force Pampanga. Balitang tutu, King Balen, Susuy. Noy Wilbert Wisely po, nagpapaalala sa inyo na sa darating na eleksyon 2025, vote wisely. Muli, ito ang inyong lingkod, Manoy Wilbert Wisely.